Oh, D16, what a tragic story you'll be. Atop the leaderboard in your sector, and secretly a traitor. I'm not a traitor. You're the traitor. Nuh-uh. You, all of you, are traitors. You've been working with the Quintessons to sabotage my expeditions. You're the reason why I haven't found the Matrix of Leadership yet. None of that is true. Oh, trust me, it'll be very true when I'm executing you in front of all of Iacon. Because down here, the truth is what I make it. Og D16, sikke en tragisk historie, der bliver dig. En af de dygtigste borgere i din sektor, og i hemmelighed en forræder. Jeg er ikke nogen forræder. Du er forræderen. Nej. I, hele banden er forrædere. I har samarbejdet med Quintessonerne for at sabotere mine ekspeditioner. Det er jeres skyld, jeg ikke har fundet lederskabets Matrix endnu. Der er intet af det der er sandt. Stol på mig, det skal nok blive en sandhed, når jeg henretter jer foran alle i Iacon. Fordi hernede er sandheden noget, jeg skaber. Oh, D16, quel triste exemple tu vas faire. Au top du classement dans ton secteur et traître en cachette. Je suis pas un traître. C'est toi le traître. Non. Toi, vous tous, vous avez trahi. Vous vous êtes alliés aux Quintessons pour saboter mes expéditions. C'est à cause de vous que je n'ai pas encore trouvé la matrice. On sait très bien que c'est faux. Ce sera plus que vrai lorsque je vous ferai exécuter devant la foule de Iacon. Parce qu'ici, la seule vérité, c'est la mienne. Oh, D16, che tragica storia è la tua. Il primo minatore del tuo settore è in segreto traditore. Non sono un traditore, sei tu il traditore. No. Tu, tutti voi, traditori, lavorate per i quintessenziani per sabotare le mie spedizioni. È per voi se non ho ancora trovato la matrice del comando. Non c'è una parola di vero. Ah, fidati, saranno vere e come quando vi giustizierò di fronte a tutta Iacon. Perché qui sotto la verità è soltanto la mia. Oh, D16、悲劇の主人公だな。トップの成績を誇りながら。裏切るとはな。俺は裏切ってない。お前の方だろ。いや、裏切り者はお前たちだ。クインテッサ星人と手を組んで遠征を邪魔した。だからマトリックスが見つからない。全部嘘じゃないか。アイアコンの市民の前でお前らを処刑すれば真実になる。なぜなら地下では真実は私が作る。Oh, D16, wat eindigt jouw verhaal tragisch? Je gaat van medewerker van de maand naar een stiekeme verrader. Ik ben geen verrader. Jij bent de verrader. Jij. Jullie allemaal zijn verraders. Die heulen met de Quintessons om mijn expedities te dwarsbomen. Het is door jullie dat ik de matrix der leiderschap niet heb. Nee, dat zijn allemaal leugens. Geloof mij, het zal de waarheid worden zodra ik jullie executeer voor heel Iacon. Want in deze stad behoort de waarheid mij toe. Oh, D16, historien om deg blir så tragisk. På toppen av resultatlisten i din sektor, men egentlig en forræder. Jeg er ikke en forræder. Du er forræderen. Nei. Dere, alle sammen, er forrædere. Dere har jobbet med kvintesserne for å sabotere mine ekspedisjoner. Dere er grunnen til at jeg ikke har funnet ledermatrisen ennå. Ingenting av det der er sant. Ja, stol på meg, det blir veldig sant når jeg henretter dere foran hele Iacon. Fordi her nede er sannheten det jeg gjør den til. D16, loppusi on surkea. Sektorin parhaita kaivajia ja salapetturi. Mä en oo petturi. Sä oot se. Kaikki te olette pettureita. Olette yhdessä Quintessonien kanssa sabotoineet retkiäni. Teidän vuoksenne en ole löytänyt matriksia. Mikään tosta ei oo totta. Usko pois, se tulee olemaan totta, kun teloitan teidät koko Iaconin edessä. Koska täällä alhaalla minä päätän, mikä on totuus. D16, vilken tragisk historia. Högst rankad i din sektor och en hemlig förrädare. Jag är ingen förrädare. Du är förrädaren. Nix pix, alla ni är förrädare. Ni har samarbetat med kvintessonerna för att sabotera mina expeditioner. Det är ert fel att jag inte har hittat ledarskapsmatrisen än. Inget av det där är sant! Tro mig, det kommer att vara väldigt sant när jag avrättar er inför hela Iacon. För här nere är det jag som bestämmer vad som är sant. Ai, D16, la teva història serà ben tràgica. Eres al capdamunt del rànquing del teu sector, però en el fons eres un traïdor. Jo no sóc un traïdor. El traïdor ets tu. No, aquí els traïdors sou tots vosaltres. Heu col·laborat amb els Quintessons per sabotejar les meves expedicions. Per culpa vostra encara no he trobat la matriu del lideratge. Tot això és mentida! Oh, creu-me, serà ben veritat quan us executi davant de tot Iacon. Perquè aquí baix, la veritat és el que digui jo. D16, tvůj příběh je tragédie. Nejlepší pracovník v sektoru a potají zrádce. Já nejsem zrádce, ty jsi zrádce. Ne, vy všichni jste zrádci. Spolupracovali jste s Quintessoniany a sabotovali mé výpravy. To kvůli vám jsem nenašel vůdcovskou matrici. Nic z toho není pravda. Bude to pravda pravdoucí, až vás před celým Iaconem popravím.
Protože tady dole je pravda to, co udělám já. Oh, die 16. Dein Fall ist ja besonders tragisch. Ganz oben auf der Rangliste deines Sektors, doch insgeheim ein Verräter. Ich bin kein Verräter. Du bist der Verräter. Nein, nein. Ihr alle seid Verräter. Ihr habt mit den Quintessons einfach meine Expedition sabotiert. Wegen euch konnte ich die Matrix der Führerschaft noch nicht finden. Nichts davon ist wahr. Oh, glaub mir, das wird sehr wahr sein, wenn ich dich vor ganz Iacon exekutiert habe. Denn hier unten ist die Wahrheit das, was ich daraus mache. Anda, di 16, qué historia tan trágica. El mejor bot de tu sector y en el fondo un traidor. Yo no soy un traidor, lo eres tú. No, todos vosotros sois los traidores. Habéis colaborado con los Quintesson para sabotear mis expediciones. ¿Sois la razón de que no haya encontrado aún la matriz? No, eso no es cierto. Oh, créeme, lo será cuando os ejecute delante de toda Iacon. Porque aquí abajo, la verdad es lo que yo quiera. 哦，第16，你的下场会很悲惨。表面上是一级棒的矿工，却是个叛徒。我不是叛徒，你才是。你们大家都是叛徒。你们勾结五面怪，然后破坏了我的搜寻行动。 就是你们害得我找不到领导母体，全都是你的套路。哦，真好笑！等我在所有人面前处决你们，大家都会相信，因为在这里，真相是我说了算。哦 ，D16 你真係一個悲劇嚟。你身為礦工界嘅精英分子，原來係個叛徒。我唔係叛徒，你先至係。唔係，你哋全部都係叛徒。你哋勾結昆特沙星人，妨礙我嘅探索行動。 係你哋搞到我揾唔到元能矩陣啊！你講嘅都唔係真相。好，當我喺鐵寶城面前將你哋處決嗰陣，呢啲就會變成真相。因為喺呢度，乜嘢係真相就我話事。오, D16 정말 비극적인 이야기로군. 구역에서 가장 유능한 보시 배신자였다니 말이야? 나는 배신자가 아니야. 배신자는 너지. 아니야. 너와 저놈들이 배신자들이지. 내 표면 원정을 방해하려고 퀸테슨과 협력했잖아. 너희 때문에 내가 아직 매트릭스를 못 찾은 거고. 그거 전부 거짓말이야. 내가 아야콘 시민들 앞에서 너희를 처형할 때쯤에는 진실이 될 거야. 왜냐면 이 지하에서 진실이라 내가 만드는 것이거든. D16, tu historia será muy trágica. ¿Líder de los marcadores en tu sector? Traidor en secreto. No soy un traidor. Tú eres el traidor. No, tú. Todos ustedes son traidores. Colaboran con los Quintessons para sabotear mis expediciones. Por su culpa no he encontrado la matriz de liderazgo. ¡Nada de eso es cierto! Créeme, va a ser muy cierto cuando los ejecute frente a toda la ciudad de Iacon. Porque aquí abajo, la verdad es lo que yo digo. Oh, D16, quelle histoire tragique aura été ta vie. Un des meilleurs éléments de ton secteur et un traître en secret. Je suis pas un traître, c'est toi le traître. C'est toi. Vous êtes tous des traîtres. Vous avez comploté avec les Quintessons pour saboter mes expéditions. C'est de votre faute si j'ai pas encore la matrice de commandement. Ça, c'est pas vrai du tout. Oh, crois-moi, ce sera vrai quand je vous aurai fait exécuter devant les citoyens d'Iacon. Parce que sous la surface, c'est moi qui dis ce qu'est la vérité.